سر سوریه اندر تاثیرک چوال سر و هشت جبونا و مروفک چوا بو والله ام خمگین بون روشنبیر کی بو سینما و نویسکار بو از وی یکمین روزنامه bir gün خوندم مذکرم خوش پنوساوی خوشه و پاشه رادیکالجی ادزانı bu rengeki başı Cem Gelaya zaten sosyalist bu yani ber Cem Gela bu şanze sali adi amani hatı bu gırtın hemberi jenosuda soykırıma Maraş'ı bu ayıcı bu ayıcı mezekerim karaktere ki mezene Cem Gele huye yani nav Türkiye'de Ravşenbire ki yani Kemalizme dur hindikanen o iyice rafe parti acı Kemal Pir meranay bir kere o Antep'e sterka sor haki karar hatı bu kuştur acı vek haki karar da benim vek Kemal Pir de benim ev merkase ki devkeni bu و رشنبیر بو جیانا خدا تم پیش داد چو اوی حزد کم برایش حزد کرم و جبوی آشتی تشتکی مزن کرد کچکاویجی آخناوی پر باندوره کی دامه دل دا جگر خدا آخوی تشتی راست دگوت و نخوش بو اما جبوی آشتیا گلان نخوشی آخو نچو جنبشکا نچو نخوشخانه جبوی به چاره سری canê xwe jî daye bêjim şehîdê aşîtiye jî ji bo wê cê min giring e tenê ne Kurd Ereb, Fars, Ermenî yani îro ez dibînim çawa Goristanê de ya jî meşa Goristanê de diçûn sedan hezaran mirov hebû biya dewlemendekî pir mezin e demekî tiştekî pir baş kiriye yani pere mere ne mühim e yani rumeti pir mühime. Kasika mirna meji vek vi milyona ne jiboy aşiti, jiboy vek hevi. Yani yek dugo az guftugohi vida evde fesfoğu temaşa kirim. Dugo hatta çareseriya Kürt nebe az Kurdum. Çareseri hatta bibe yani az Türk'üm ama ve çareseri halas hatta halas be Kurdum. Tişteki baş bu yani kısayıcı da benim tişteki gereng de ben İraj bu şinayıcı sarı xudu tavine evi hacı diken xemgin jibum ver miroveki demokrat sosyalist ve havale Kurd hanen cardavane çi bikim ama Türk hanen daha hain Kurda hembere wane ev dosteme yekemine per Kurd hanen ernavi wan bejim ne bej metinere Ansari oğlu hanen, Mir oğlu hanen ama via bejin kijan to hazbike az sarı süreye önder hazdikim. Yani anacı bervi sarı xudu tabinim. O bana da bejim. Em geleki xemgîn bûn. Kî destê xwe dave barişê vefat dike. Pir üzülmüş bû me jê re. İnşallah berdewam bike, inşallah tişkî bêgirê danê. Umuda me ew e. Degmişê meclisê tûmê dibû. Bi espiriya xwe, bi kenandina xwe, bi hoşgörîya xwe, bi ehlaqê xweş. İnşallah barış bibe, barışkî çêbe umuda wî ew bû, ew xwe mücadele kir. İnşallah ê bibin serî, vanê mane ê bibin serî. İnşallah disa me neqapînin. Süreyya insan ki makbul değerli bu, dürüst bu. Biz dava kırarız ki, biz Kürt'a betür mücadele edikir. Emce razı ne, Kodaca razı ne. İyi cennet be inşallah. Ez vefata sırı Süreyya önder dipirsim. Jibona ve mirovek çava bu de rea şitiye de yani wendakirina mirovek usta tesirek çaval serveyiş. Valla wendakirina vi em çuqa bêjim nikan bînin ziman. Em çuqa bêjin nikan bînin ziman. O jimer jî pir girîngî û em xemgînin em çuqa bibêjin wek zilamekî ji eyla me bimre birekî me wenda bikin bavê xwe wenda bikin diya xwe wenda bikin ji me re wî hewî bû çivî riya şîtiye de rêberek bû emrî wî hewî de derbas bû karî wî hewî de derbas bû û di wê rêz jî wefat kir heya hem ji wê bî navî be ev e em çuqa bêjin îro em bê hemdîlta qelibîn em bê hezir bûn
ji bo navî îşî. Gott Spas dikim. Bona me acak mezin bu. Derya aşitiye de rahmet ker. İnsaneki wek wî nayê. Yani ji bo me acak mezin bu. شخصی مرا سر سریان درجی پردگرلی بو و شخصی ما کرمان جارجی یعنی هبو ناوی باش خبو جمره پردگرلی بو یعنی قلبی ما سباوی پر اشیا برا خدای رحمه خوشا که مکانی وی جنت به Boş bu me kurda gışabı, mürüvek yani pır baş bu, yani hayfavi bu. Am pır berketin. Gerçekten Sırrı Süreyya Önder yani Ankara'da barış elçisi. Gerçekten o değerli merdimek. Mapyörü üzülmüş bir ama Allah rahmet bekler. Allah ceyi cennet kır. وەک وی تا بنابمەدە ئینسان ئەوە هێژان هەنێ خوازی کە مەوجی خۆر بکەن عینە ئەم ژێ ji ڕێکی ویدا ئەم کاربوونا بچوونە خودای ڕەحمە خولێکە ئینسانکی پڕ بقیمت بوو. Gorek ve nazdıkın adam gibi adamdı, başka bir şey demiyor. Vallahi pırham gidin. Gerçekten bu velatı yani bu Türkiye bu hoji yani bu Türkiye Kurda bu herkesi merif ki kalender bu yani pırham gidin mirnayra. Serimet tava sahabe.